Perezida wa Repubulika Yunze Ubumwe ya Tanzania ni igihugu giherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda. Madame Samia Hassan Suluhu akaba yatangiye uruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda. Rwa mbere hagiriye kuva muri Werurwe 2021 yatangira kuyobora iki gihugu cyo mu burasirazuba bw'u Rwanda. Samia Hassan Suluhu w'imyaka 61 yageze i Kigali mu masaha ya saa 3 z'igitondo ku kibuga cy'indege Kanombe, yakiriwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta. Mu ruzinduko rwa Madame Samia Hassan Suluhu byitezwe ko ibihugu byombi bisinyana amasezerano y'imikoranire agamije iterambere mu ngeri zitandukanye. Ku munsi wa mbere kandi uruzinduko rwe mu Rwanda, Samia araza kwakirwa na Perezida Paul Kagame muri Village Urugwiro, bagirane ibiganiro no muri Kigali Convention Center mu Musangiro. Umunsi wa kabiri ari nawo wa nyuma uruzinduko rwe byitezwe ko Samia na Perezida Paul Kagame bazasura inganda zitandukanye zikorera mu cyanya cyahariwe inganda kiri Masoro mu mujyi wa Kigali. I Masoro akaba hakorera societe 120 zirimo izitunganya umusaruro ukomoka ku buhinzi, ibikoresho byifashishwa mu burezi, zitunganya ibindi bikoresho byo mu nganda ndetse n'izindi. Kugeza ubu kandi iki cyanya kikaba kimaze kwinjiza miliyoni zigera kuri 100 z'amadolari Amerika aturutse mu bicuruzwa byoherezwa mu mahanga, mu gihe cyahanze imirimo igera ku 13. Ageze rero i Kigali birumvikana aherekejwe n'itsinda rishinzwe kumurinda. Akaba yakiriwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe na Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda. Biteganyijwe ko azakubona n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bakagirana ibiganiro nk'uko twabivuze, ndetse hakazabaho no gusinya amasezerano agamije imikoranire myiza hagati y'ibihugu byombi. Tanzania rero ni kimwe mu bihugu bisanzwe bifitanye umubano mwiza n'igihugu cy'u Rwanda, bitandukanye wenda nuko bimeze ku ruhande rw'u Burundi no ku ruhande rwa Uganda, ariko urebye umubano w'u Rwanda na Tanzania wifashe neza, ndetse ntabwo ari ibyavubaha kuko no ku butegetsi bwa Dr John Paul Magufuli nyakwigendera umubano w'ibihugu byombi wari wifashe neza. Madame Samia Hassan Suluhu yagira uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda nyuma y'uko avuye mu gihugu cy'u Burundi, yahagira uruzinduko, habaho gusinya amasezerano, habaho ikiganiro n'itangazamakuru, ibyo byose bikaba bizanakorwa mu Rwanda. Yagira uruzinduko mu gihugu cya Uganda, yagiye kandi uruzinduko mu gihugu cya Kenya, habaho mu by'ukuri gusinya amasezerano ku mpande zombi ndetse no kurebera hamwe ibikorwa bitandukanye ibihugu byombi bikomeza kugenda bifatanyamo. Byitezwe ko rero mu Rwanda ibiganiro bagirana bizibanda ku bijyanye n'imikoranire ku mpande zombi, cyane cyane ku bijyanye n'ubucuruzi, cyane ko Tanzania ni kimwe mu bihugu bifitiye runini cyane u Rwanda ku bijyanye n'ubucuruzi, cyane ko ibicuruzwa byinshi cyane yaba ibiza mu Rwanda ari ibijyana no mu mahanga byinshi ukunze gusanga binyura mu gihugu gituranyi cya Tanzania. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa Perezidansi ya Tanzania witwa Jafari Haniyu rivuga ko uruzinduko ari intambwe nziza ku mubano uhuriweho impande zombi. Rigira riti urwo ruzinduko rw'iminsi igera kuri 2 rukaba rugamije kurushaho kunoza umubano n'imikoranire hagati y'u Rwanda na Tanzania. Perezidansi ya Tanzania ntiyigeze itangaza byeruye ibikubiye amasezerano azashyirwaho umukono mu mujyi wa Kigali. Abasesenguzi ba politike yo mu karere bavuga ko mu bishobora kuganirwaho hagati y'impande zombi harimo ibijyanye n'ubucuruzi, umushinga w'iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi ndetse n'umutekano wo mu karere. Tom Ndahiro wabaye muri Tanzania ndetse akaba akurikiranira hafi politike y'ibihugu byombi yabwiye ikinyamakuru rya Kadomo.com dukesha amakuru ko uruzinduko rwa Perezida Samia Hassan Suluhu rugamije kunoza umubano uri mu bihe byiza. Yagize ati uruzinduko ruje neza mu gihe Tanzania n'u Rwanda bimeranye neza, hari byinshi dusanzwe duhuriyeho na Tanzania, umubano mwiza wakomeje kubaho cyane cyane mu gihe cya nyakwigendera Perezida Magufuli uwo Samia yarabereye Vice President. Yasobanuye ko mu mubano w'u Rwanda na Tanzania hari imbogamizi by'umwihariko mu bijyanye n'ubucuruzi zagiye zikurwaho cyane, ko iki gihugu rero gikorana n'u Rwanda ubucuruzi bwinshi cyane. Yagize ati ibyari bibangamye byarakemuwe, ati birimo ubujura bwabagaho mbere aho ibicuruzwa rero byibirirwaga ku byambu, twizere ko bitazongera. Ubucuruzi mu bishobora rero kwibandwaho cyane. Tom Ndahiro yavuze ko u Rwanda na Tanzania bikorana ubucuruzi kuko ariyo nzira runyuzamo byinshi mu bicuruzwa bijyanwa n'ibivanwa mu mahanga. Raporo y'ikigo kibarurishamibare iyo muri Werurwe 2021 igaragaza ko ibicuruzwa u Rwanda rwakiriye biturutse muri Tanzania bifite agaciro ka miliyoni 33 ndetse n'ibihumbi 750 by'amadolari Amerika. Muri Gashyantare ibyari byatumijwe byari bifite agaciro ka miliyoni 27 ndetse na 970 by'amadolari Amerika. Muri na 19 ishoramari ry'abanyatanzania ryanditswe mu Rwanda ryari rifite agaciro
y'amafaranga miliyoni 5,461 amafaranga 583 y'amadolari y'Amerika. Bwana Tom Ndahiro uyu musesenguzi agira ati igishoboka no gushimangira umubano rusanzweho ati kurusha uko hari igishya ati cyatangira ati hari byari bisanzwe byonyine ati niba inzira tunyuzamo ibintu byinshi cyane biva n'ibijya mu mahanga binyura muri Tanzania tubifite icyo bivuze iyo ibikorwa remezo ati byubatswe neza urugendo ruba rugufi ati kuko habaho rero kwihuta. Yongeyeho ko u Rwanda na Tanzania na mbere kandi y'abakoloni ngo byari bisanzwe bibana neza ariko hakwiye rero kureba icyakwiyongeraho ati niba bafite ibicuruzwa dukeneye aho kubivana kure ati twabivana hafi yacu no kuva mu gihugu cya Tanzania. Tom Ndahiro avuga ko politike ikwiye kwimakazwa ari ifitiye inyungu abaturage b'ibihugu byombi ndetse ikabateza imbere. Ibiganiro rero kwibakwa rya gari ya moshi birarimbanyije. Umwe mu mishinga migari witezwe hagati y'u Rwanda na Tanzania no kubaka umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero bigera kuri 532 uhuza umujyi wa Isaka ndetse n'umujyi wa Kigali. Amasezerano yo kubaka uyu muhanda uzatwara miliyari zigera kuri 3,600 by'amadolari y'Amerika yashyizweho umukono ku itariki ya 9 Werurwe 2018 nyuma y'urupfu rwa Perezida John Pombe Magufuli. Umushinga usa n'uwadindiye ariko kuri ubu wongerero guhabwa imbaraga zikomeye cyane. Ku itariki 26 Nyakanga 2021 Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambassador Claver Gatete yabwiye abadepite ko Tanzania n'u Rwanda byasubukuye ibiganiro kugira ngo imirimo yo kubaka ihutishwe. Icyo gihe yagize ati twatangiye kuganira na Tanzania kuko nyuma y'icyo gihe ati ntabwo ati hajemo amatora muri Tanzania hazamo n'ibyago bigize ibyo gupfusha umukuru w'igihugu atakazi kagenda buhoro. Ubu rero twongeye kubisubukura ati no mu byumweru 2 bishize ati twaganiraga na Tanzania kuri iki kibazo ati noneho dutangire dukore kuko ibyangombwa bindi byose ati byararangiye. Tom Ndahiro yavuze ko mu ruzinduko rwa Samia Hassan Suluhu uyu mushinga ushobora kuvugwaho kuko ukomeye cyane. Iyi gari ya moshi itezweho koroshya ingendo z'abantu n'ibicuruzwa bihekanywa hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Tanzania. Ati abenshi rero ntibatekereza kubaka gari ya moshi icyo byamara. Ituma rero ibiciro by'ibicuruzwa ati byinjira mu gihugu bigabanuka ibiciro ati byo bigira rero akamaro mu iterambere ry'igihugu ati ry'inganda n'ubucuruzi kuko n'inyungu bivamo iyongera. Mu ntangiriro za Nyakanga 2021 byatangajwe ko Hyundai Lotem yo muri Korea y'Epfo yatsindiye isoko rya miliyoni zigera kuri 196 n'igice z'amadolari y'Amerika ryo gutanga ibice bya gari ya moshi ikoresha amashanyarazi ngo bigenewe Tanzania Railway Corporation. Bizashyirwa mu muhanda uhuza Dar es Salaam na Makutupora. Umushinga wagutse uzagera i Kigali ukaba wakomereza igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tanzania ikaba ifite umushinga wagutse wa Julius Nyerere Hydropower Station uzatanga amashanyarazi angana na megawatts zigera ku 2,115 bitezweho gutanga gigawatt zigera ku 5,920 ku mwaka. Tom Ndahiro rero yavuze ko aya mashanyarazi ari menshi ku buryo ashobora gukoreshwa n'ibindi bihugu birimo n'u Rwanda cyane ko gari ya moshi ruzakoresha izaba ikeneye ahamye adacikagurika. Ati mu bindi mbona nuko Tanzania ifite gaze y'umwimerere ati bafite kandi umushinga wo kubyaza amashanyarazi ahantu hazakorwa urugomero ruzabyara menshi ati kandi batazakoresha bonyine ati natwe rero tukaba twayafataho. Ati uwo murimo rero ati uwo muriro ntushobora rero kuwukoresha wose ati natwe twaba isoko ryayo. Uyu muriro rero ati ushobora kuba isoko nziza yo kwihaza ku Rwanda nyuma yaho amashanyarazi yagombaga rero kuva muri Ethiopia akanyura muri Uganda. Iki gihugu cyitambitse muri uwo mushinga ati tubinyujije muri Tanzania byadufasha cyane kuko niyo gari ya moshi izaba ikoresha amashanyarazi kandi agomba kuba afatika. U Rwanda rukaba rukeneye miliyari 1 ndetse na miliyoni zigera kuri 300 z'amadolari y'Amerika azarufasha kubaka inzira ya gari ya moshi ireshya n'ibirometero bigera ku 138 mu gihe Tanzania ari nayo ifite igice kinini cyane ibirometero 394 izakoresha miliyari zigera kuri 2 ndetse na miliyoni 300 z'amadolari y'Amerika. Umutekano mu karere ndetse no mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique ukaba nawo uhanzwe amaso. Perezida Samia Hassan Suluhu agiye gusura u Rwanda nyuma y'uko mu minsi ishize abayobozi mu nzego nkuru bakoranye inama zitandukanye. Izi zirimo yakozwe n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano nko ku itariki ya 9 Gicurasi 2021 Ambasaderi w'u Rwanda muri Tanzania Major General Charles Karamba
yahuriye na Minisitiri w'Ingabo wa Tanzania Elias Kwandikwa i Dodoma baganira ku ngingo zitandukanye. Nyuma y'umunsi umwe, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Jean Bosco Kazura yakiriwe na mugenzi we uyobora ingabo muri Tanzania, mu gihe IGP Daniel Munyuza uyobora polisi y'u Rwanda yari kumwe na Simon Nyakoro Siro. Baganiriye byimbitse ku gucunga umutekano ku nyungu z'akarere ndetse no kurwanya ibyaha byambukiranya imipaka. Tom Ndahiro yavuze ko mu byitezwe kuganirwaho harimo ibijyanye n'umutekano muke. Ndahiro yagize ati, ndibaza ko n'u Rwanda aho ruri mu gufasha Mozambique mu kurwanya ibyihebe, Tanzania ibifitemo inyungu zikomeye cyane. Tanzania iri mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Mozambique ndetse iri mu bihugu bigirwaho ingaruka n'umutekano muke ubarizwayo. Iki gihugu cyakiriye neza icyemezo cy'u Rwanda cyo kohereza ingabo n'abapolisi 1000 mu bice birimo intambara, by'umwihariko mu ntara ya Cabo Delgado. Kuva ingabo z'u Rwanda zahagera zatangira guhashya abarwanyi umutwe wa Al-Shabaab. Mu bindi byitezwe ko bishobora kuganirwaho harimo ubufatanye mu guhashya COVID-19, itumanaho, ubushakashatsi ndetse n'ibindi. Perezida Samia Hassan Suluhu agomba kandi gusura urwibutso rwa Kigali ruhereye ku Gisozi rwa Jenoside ndetse n'icyanya cyahariwe inganda kiri i Masoro mu karere ka Gasabo ahazwi nka Kigali Special Economic Zone. Ahaherereye Azam, uruganda rero rutunganya ifarini, imitobe n'ibindi, ikaba ifite ibikorwa